Ration card eKYC mobile akona ET bolding hamti tuni e video win anazil uhite. Ration card eKYC bolnadinga amasapena Play Store honding abanting le hilaya hi mera eKYC type bolding hichulai in application azat hung mintin mera eKYC ahilawa hele hindi pawa kiji mera eKYC kitipa hi khat pen install bolding abanting le ga heading khatchu hichulaya hi Aadhaar card face RD kitipen pajang hi install bolding hi ahilawa hyongle mera eKYC app chu open e bolding le hichi Aadhaar face RD kitipa hi install boarding a pop up message kan mintin hicha kuna yang chu install bold the hi abanting le application chu open boarding application e honting le enjoy ka sei banga chu Aadhaar face RD chu install na bol while hichilaya hi hichi application chu install boarding a pop up message kan hungding hichilaya kuna chu install na boarding hi kin Aadhaar face RD application chu install ka bol ta ya chu hichilaya hung ki solo hin to hi abana hi state interboarding Manipur interboarding next proceed abanting le hichalai heading khachu hichalaya hi Aadhaar card number fill na bolding abanting le generate OTP na bola hele na Aadhaar to phone number killing nga chu OTP khar hungding hin hichina bor masanga chu na Aadhaar to killing phone number chu nang koma umainam omlowa hele na ko engai je aji chu hichalaya chu OTP hungding hi to hi chalaya hi Aadhaar number intel boarding hi abana hi generate OTP tab boarding phone number la OTP hung chu inter boarding abana hi chalaya captcha hi inter boarding next submit boarding hi chalaya hi beneficiary detail hung ding hi aban ting le face eKYC tab boarding hilaya ga heading khat chu accept e boarding le camera chu front hi lo le back camera open hung ding hin hi ting chu le ilim chu camera phate ta doi sa ding chale le loading image chu ni ve thing ham olo la ga phet sa ding he imai chu phate a capture able do ting le hi cha he eKYC chu success ai tai tai cha message khat hung ding he ton chalai accept hi ga me ote aban ting le I am aware of this advisor and need to be shown again lai tick bolding aban ting le proceed bolding he hi chalaya hi imai camera maya hi jang pen a koi ding imin hi ni ve thum ve phet sa ding hoita detect abort ta ka sa chu detect abort do ting le message ita hi success message khat hung ding ai tai EMT a hi chalaya face capture chu phatta abol do zo lo wa hi ta message a hung kha hele abula chuna ki tha pat ki ding aban bana chu step chuna chi ki ding nabol do ta ka sa chu try na bol ding hi apha pen ta chu camera chu imaya phate a kho sa ding aban ting le ni ve thum ve tabang chi mit chu phet sa ding a hi sting le chun camera chun hoita chu capture abol do ding eKYC chu success hi ding ai tai eKYC ibol chu success ham a hi lohom ti chi check bol kin adinga chu application chu khat ve hon ki ding aban ting le state interboarding aban le proceed me ki ding Aadhaar number chu interbol ki ding aban generate OTP tab bol ki ding OTP chu inter board sai ting le la captcha hi interbol ki ding aban ting le submit tab bol ding hichulai hi value hen beneficiary detail hum ding hin hilaya eKYC status hi wai o mai la chun hichi update ki bol chu a success tai ti na hi hitia hi ration card eKYC chu bailam ta in muna kuna ki bol a hin aban ting le ration card eKYC Play Store application na ho ting le namu ho a chu na bol do theilo wa to akin ka bol na hindi pawa mera ki ja abana English a eKYC ki ji pen pa application hi na de ya hi le comment section na ka Facebook profile link ka hin koi ding hin hi chalaya chun hung lut in nang ka profile chu follow hin bol le chun hi chi application link hi namu the hi e